Kaseng Khasi Students Union West Khasi Hills District Unit mentakasngi kalalit banyak kendo UDC ke West Khasi Hills banyak halor kamat thongkam thongjam lengba ke District Selection Committee bat ban penting bat ba eka kerteng jong Vice Chairman bat ki arngut ki non-official member ke District Selection Committee. Kadkum keruo khobor na kaseng KSU kalada waru ban wanra eka rukom terekam ke Basai bat kabam no Shiliang. Bat kelade ke por bagi pat baru kinti bagi way pat kinogit kam ke District Selection Committee ki badon bat tre ke kam bakongsan hakaban penyat jaga jing tungkam tungjam hapo ke district. Shushu keseng kelada waru ban penlong no ya ki written test bala dep khot ban apply haus nam arhajar arpau bat ki way pat ki snam ki badang pensa teng namar ki samlawat kam ki kmirenti ya ke jing khoj bat ke jing stat ban tre kam na ke committee Hendrei ke bapen diau bat pen artati ni ki samlawat kam ke de ke jing sakut haju. Ya ki advertisement adu ke khat saw tarik uno pra arhajar arpau kat kum ke shithi number ND DSC 7602017 PTIV 14 hakabala bampor sansnem Hendrei kedang sakut haduli keseng ke kwaru ban panjing syai na ke komiti lakadon ne em ke por jong ki jingkut lane labs no jong ki advertisement bala pelat pat ba ong ki dekot ke KSU. Hingga sen KSU West District kawan ikendu yau DC yang kawan district menikran halau kejadian ba kinong samla wakam ikendu makin sini berkesan lalai maksud mangi sibun kijingduna kejadian kijing kam tungjam buat jingkot interview ya kisamla nadu ada apa kapoi kebanikong kimangi keren mentah buat DC kalau kejing kuat jingtip lenjongi ya kita kijikot kita DSC marhadu mentah 5 jua jingtip marni so ba hawis nam dakiwe ki member hawis nam kiwe ki member re hadu mentang kentem dan lenjongi la pan UDC udi ban ai kita ki dekat kerteng jong kita ki dekat jong ka DSC dan lenjongi la de ban ai ni dan lenjongi ngensa penmi yakine ha ki keluar nama kipai baknya tim. Jadi aku ipat ke poin ke bangi yakran ke beda bega written test ke ba nakaliang ke office jung deputy commissioner nadu arja atau pada ban khot application ya kipai bak ya kisama watkam ke beda kipus per jong ke DSC. Rei nadu sena arja atau hadu minta nakaliang ke DSC kapala balai kapat khot written test. Jadi nakaliang jongi la banjur UDC ba syabun perlong ini ka wipat ka jingkot interview yakin di usna marja pesan di pendap syai ka usna marja apa ku baki samla kila tap di por nomor UI baki sama jungi la sansne kila syong hieng hendrei lengba kani ke jingkot no ya kani ka pretentas ngani scam sama jungi badai hok ban yo kin yo ban one time exam kin yo ban trikam ban yo kam ke jam kena keleng deputy commissioner ula kularingi ba hapo lai banai pendap kani ka jingkot interview so kani ka pretentas te nis kamba ke ba deputy commissioner ula kular kinlong kamba ila de kran te kede pat berkoi ka point kede berka jing light ke jing lik jong ke jing kali jong ke DSC kumang itip bangi iya kini kisna kula adab sibun ke jing dunah kede berka jing pentrikam kamtam nakaliang ka office deputy commissioner kamla ban yajbej ban kumdu ban yada nakani ke jing lik ke jing kali bat kelang baki samla jungi kindon ke jing syania ya ke office deputy commissioner kamtan ke DSC banang ni khidmat ke office jong DC ke ban long strict bah halor kan ke jing set jing kali ba ya ke jing pentrikam ya kini ki ba ki samla jungi ki ladu jing kerman kini kisnam kena kaliang jong DC hi lokular ba un le ke badan kam bat unom sya syu ni ba unom le syu kum ha po bladap udu sim kia kini ke benta ke baki samla ki kwa